Mill-Unjoni Ewropea llum, il-konklużjonijiet tas-Summit tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet. Il-pożizzjoni li ħall-Gvern Malti f'dan is-Summit tar-rebbija. Malta kienet fost 4 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li fis-Summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell il-ġimgħa l-oħra stqarru li huma lesti li jirrikonoxxu l-Palestina bħala stat. Lejn l-eluq tas-Summit tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Robert Abela u l-mexxejja ta' Spanja, l-Irlanda u Slovenja qablu li s-soluzzjoni ta' żewġ stati hi kruċjali għal paċi fil-Lvant Nofsani. Dr. Abela ddeskriva dan il-pass bħala kuraġġuż ħafna billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar Gaza għalkemm sejħilhom dettaljati għalli mhumiex sodisfaċenti biżżejjed. Iva kienu konklużjonijiet li ħdimna ħafna bħala pajjiż biex irnexxielna naslu għalihom mhux biss waqt il-Kunsill manka fi żmien ta' qabel, jiġifieri kienet ċara li konna deħlina l-Kunsill fejn kellna riserva ċara dwar il-konklużjonijiet li kien hemm li kienu jiddimostraw ġirja l-armamenti. Kienet ċara ħafna dik. U aħna sa mill-bidunet anke fuq livell tekniku għajjimna il-ħtieġa li jkun hemm konformità mal-Kostituzzjoni tagħna. Ma' żewġ prinċipji ewlenin fil-Kostituzzjoni tagħna, dak tan-newtralità u non-allinejament, illi konna ċari ħafna li l-konklużjonijiet kif kienu ma kinux jirrispettawhom u għalhekk daqstant ieħor konna ċari illi biex inkunu f'qagħda illi nkunu nistgħu nappoġġjaw dawk il-konklużjonijiet bil-fors li rid ikun hemm salvagwardja ċara ta' konformità mal-Kostituzzjoni tagħna. Bqajna naħdmu sal-aħħar ħin irnexxielna nġibu dik is-salvagwardja illi rrepetejni għal darba darbtej fil-konklużjonijiet tal-Kunsill f'paragrafu 5 u f'paragrafu 19 biex inkunu ultra ċerti illi dak li jkun maqbul fil-konklużjonijiet ikun jikkonforma mal-Kostituzzjoni tagħna. Ġibna wkoll parir bil-miktub minant l-Avukat tal-Istat Malti qabel ma stajt nasal għall-approvazzjoni tal-konklużjonijiet illi tagħna l-komfort illi l-konklużjonijiet kienu jirriflettu l-Kostituzzjoni tagħna u kien bekk imbagħad wara li ngħatajna dak il-komfort speċifiku u dik is-salvagwardja speċifika darba darbtej fil-konklużjonijiet tal-Kunsill illi aħna konna f'qagħda li nappoġġjaw dak il-konklużjonijiet, għamilna ċara l-pożizzjoni tagħna wkoll anke mal-President tal-Parlament Ewropew illi dik is-salvagwardja anke l-Parlament Ewropew innifsu irid jirrispetta li ma jimbuttax il-qudiem bidliet leġislattivi li ma jikkonformawx mal-Kostituzzjoni tagħna u jiġifieri fil-waqt ukoll li aħna dejjem konna ċari x'pożizzjoni ħadna dwar l-Ukrajna, dwar l-aggressjoni inġusta li saret mir-Russja u dik tibqa' waħda konsistenti, però fl-istess waqt ukoll ma nistgħux aħna qatt inkunu parteċipi f'xi deċiżjonijiet tal-Kunsill illi jkunu mhux f'konformità mal-Kostituzzjoni tagħna. Dik l-ewwel parti. It-tieni parti meta niġu biex nitkellmu dwar dak li qed jiġri f'Gaza, sodisfatt sa ċertu punt illi l-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-ewwel darba jitkellmu dwar Gaza jew ejja ngħid mhux għall-ewwel darba, jitkellmu b'mod ta' ċertu dettall. Għaliex fl-aħħar seduti tal-Kunsill ngħid illi konna konspikwi fl-assenza tagħna ta' konklużjonijiet jew konklużjonijiet mill-iktar xotti. Dit-darba hemm konklużjonijiet li huma dettaljati però li ngħid jien mhumiex sodisfaċenti biżżejjed. Għaliex? Għaliex jonqsu milli jaslu għal konklużjoni l-aktar importanti li għandu jkun hemm permanent ceasefire fl-immedjat. Mela dik ma jgħidux il-konklużjonijiet. Jaslu sa ċertu punt qrib tagħha imma b'mod speċifiku ma jgħidux. U jekk ma ngħidux dik, allura nkunu qed infallu fl-iktar ħaġa li hija meħtieġa. X'għamilna fil-marġini ta' dan il-Kunsill? Iltqajt ma' 3 mexxejja oħra ta' pajjiżi oħrajn fejn l-koll esprimejna riserva dwar il-konklużjonijiet illi wasalna lihom u għedna aħna rridu nkunu teżempju u nagħmlu dak il-pass illi l-Kunsill Ewropew s'issa mhux kapaċi jasal għalih. U allura hemmhekk qbilna dwar dikjarazzjoni li ġiet ippubblikata wkoll ftit tal-ħin ilu fejn qiegħdna b'mod ċar aħna morna pass oltre terġa' minn permanent ceasefire, aħna qiegħdna għandu jkun hemm ir-rilaxx tal-ostaġġi, għadna li jkun hemm permanent ceasefire, però għall-ewwel darba ngħid illi għedna wkoll illi aħna nemmnu illi għandna nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat meta iseħħu ċertu kundizzjonijiet. Dak kien pass illi nemmel li huwa bold ħafna, pass li huwa kuraġġuż ħafna, imma nemmel li dak huwa s-sinjal li rridu nagħtu. Fit-tieni jum tas-summit fuq il-mejda tad-diskussjoni tal-mexxejja Ewropej anke temi li ma ġewx diskussi fl-ewwel jum tal-Kunsill Ewropew fosthom it-tħassib fis-settur agrikolu. Il-Prim Ministru qal li l-konklużjonijiet hawnhekk indirizzaw diversi mill-ilmenti li protestaw dwarhom il-bdiewa fl-aħħar ġimgħat. Huwa ċar li meta l-bdiewa semmewlu ħinhom dak il-messaġġ wasal. U llum ngħid li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dettaljati wkoll fuq dan is-suġġett huma pass il qudiem b'saħħtu.
u jindirizzaw ħafna jew diversi minn l-ilmenti u r-realtajiet illi resqu l-bdiewa anka fil-protesti tagħhom, anka f'dak illi tħaddid direttament mal-bdiewa jiena u nemmen li huma konklużjonijiet illi forsi ma jaslux it-triq kollha biex jindirizzaw l-inkwiet kollu tal-bdiewa ma jagħmlu pass tajjeb il-qudiem u hekk nieħu pjaċir jiena. L-ewwel qed jiena nemmen f'Unjoni Ewropea li hija waħda funzjonanti. U meta nara konklużjonijiet illi jirriflettu ir-realtajiet tal-bdiewa, l-bdiewa ma min qed nitkellmu, aħna qed nitkellmu iż-żgħir illi jaqla l-għajxin tiegħu b'ħafna dbatija imma b'mod mill-iktar onest. U dak l-inizjattivi li rridu nimbuttaw il-qudiem, dak il-weġat li rridu nieħdu ħsiebhom u meta nara Ewropa li tkun verament sensittiva għal bżonnijiet taż-żgħir, hemmhekk fejn uħu gost jien li nappoġġja dawn il-konklużjonijiet fl-aħħar mument irnexxilna wkoll immexxu l-qudiem inizjattivi ġodda bħala Kunsill Ewropew u naħseb ukoll li hemmhekk meta nibgħatu dak il-messaġġ ikun messaġġ b'saħħtu wkoll lin-nies illi iva aħna nistgħu nimbuttaw il-qudiem għall-Ewropa illi taħdem għal bżonnijiet taż-żgħir ukoll. U nirrimarka wkoll li ftit ta' żmien ilu wkoll kelli l-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Agrikoltura li żar lil pajjiżna u kumment verament sabiħ li għamel hemmhekk kien illi pajjiżna huwa wieħed mill-aktar stati membri fl-Unjoni Ewropea illi jgħin il-bdiewa u dik hija xi ħaġa li verament ninsab gburi biha. Fis-summit tal-Ewro ġiet diskussa l-qagħda ekonomika tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-inflazzjoni. Kienet diskussjoni importanti immens u s-suġġett primarju li trattajna hemmhekk kienet propju dak li tissemmi inti l-inflazzjoni. Tbassir pożittiv fis-sens illi dak li natlilna huwa illi fix-xhur li ġejjin l-inflazzjoni mistennija li tkompli ċedi madwar l-Ewropa kollha u dik hija xi ħaġa li hija pożittiva u taqqat ma dak li għamilna aħna f'dawn l-aħħar xhur fejn konna ċari illi se nżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli, dik nemmen kienet deċiżjoni primarja flimkien ma' deċiżjoni dwar li nżommu l-fuel stabbli biex tat soljef b'saħħtu f'perjodu fejn l-inflazzjoni splodiet il fuq. Ġifieri rajna kriżi ta' inflazzjoni madwar l-Ewropa tista' tgħid bla preċedent. Għaliex aħna ħadna inizjattiva b'saħħitha irnexxilna nikkontrollaw l-inflazzjoni. Inizjattiva b'saħħitha ferm oħra kienet dik li ħadna numru ta' ġimgħat ilu meta introduċejna l-iskema stabbiltà fejn tajna stabbilità f'madwar 400, illum qed nitkellmu dwar madwar 450 prodott ta' ikel li huma essenzjali. Hemmhekk kellna ħafna biex inrażnu l-inflazzjoni fis-settur tal-prodotti essenzjali tal-ikel, miżura illi kontrarjament għal dak li qalulna kellha ħafna effett, aħna minn dejjem hemmna li kien se jkoll effett pożittiv, jiġifieri kien hemm ħafna li qalulna ara ma tmurrux illi tinterferixxu fis-suq liberu, aħna ħadna deċiżjoni favur in-nies, hemmilna li stajna nintervjenu u b'koordinazzjoni mal-importaturi tal-ikel u sidin ta' supermarkets għamilna intervent ambizzjuż imma li nemmen li rnexxa. Għaddam ma' trend ta' madwar l-Ewropa issa ta' inflazzjoni li se tkompli ċedi u nemmen li fix-xhur li ġejjin se nagħtu dak ir-riżultati li jixtieq il-poplu tagħna illi naraw dan il-fattu li naturalment inkwieta lill-poplu tagħna f'dal aħħar xhur inkwieta lilna wkoll ħafna bħala gvern, però ma qadniex ċassi aġixxejna irridu nibqgħu naġixxu nemmen dak huma s-soluzzjonijiet li l-poplu jrid jara li l-Ewropa tieħu imma mbagħad il-gvernijiet speċifiċi tiegħu li jrid jarhom li jkunu fuq qudiemnet biex jipproteġu l-interessi tiegħu f'mumenti li jkunu l-aktar ta' sfida. Fis-summit fi Brussell ukoll il-mexxej Ewropej waslu għal konklużjoni dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea billi tħabbar il-ftuħ tan-negozjati biex il-Bosnja tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li dan il-pajjiż għamel passi kbar il-qudiem. I welcome the leaders' historic decision to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. The country has taken impressive steps towards our union. More progress has been achieved in just over a year than in over a decade. Bosnia-Herzegovina is now fully aligned with our foreign and security policy. We have also seen sustained progress on the adoption of important laws. We've seen progress on migration management, and Bosnia and Herzegovina has made great strides on dialogue and reconciliation. So I hope that the decision of today will lead to even more progress. We made the decision to open negotiations with Bosnia and Herzegovina. We invite the Commission to make the steps that will be needed, taking into account
the relevant steps that needs to be done by Bosnia and Herzegovina. I had the occasion a few minutes ago, just before the start of this press conference, to congratulate the Prime Minister of Bosnia and Herzegovina and to express our solidarity and our will to cooperate a lot with them and to make sure that this will be a positive development in the future. Intant tard il-ħammis fil-għaxija wara l-ewwel jum tal-laqgħa tal-mexxejja Ewropej fi Brussell fis-summit tar-rebbija, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li matul il-laqgħa spjegat li l-Kummissjoni Ewropea trid timponi tariffi iktar għoljin fuq importazzjoni ta' qamħ Russu. Ursula von der Leyen u Charles Michel wissew dwar il-possibilità ta' kriżi temporanja jekk Iżrael ikompli bl-offensiva tiegħu f'Rafah. We have prepared a proposal to increase tariffs on Russian and Belarusian imports of cereals, oilseeds and derived products. And there are several good reasons for making this proposal. It will prevent Russian grain from destabilizing the EU market in these products. It will stop Russia from using the revenues from the export of these goods to the European Union. And it will ensure that illegal Russian exports of stolen Ukrainian grain do not enter the EU market. Indeed, there's a strong support to use, at the moment being the windfall profits or proceeds of the immobilized assets for military purposes for Ukraine. And I told the leaders that if we are swift now in concluding the proposal, we could disburse the first billion on the 1st of July already. So it depends on us, it's in our hands. If we're fast, there's a concrete action in summer. We call on the government of Israel not to launch a ground operation in Rafah, because we can imagine what would be the consequences if such an operation would be launched. And finally, we like to make very clear that we ask and we call on the respect for the international law, including with regard with the illegal settlements. We believe in the two-state solution. We believe in the resumption of the political process. We think that this is fundamental for the EU to be very active, to try to support all the constructive and positive efforts, and we understand that we need also to support the Palestinian Authority and to make sure that this Palestinian Authority is in a position to take more responsibilities in the future.